Pulau joto media tak federal dok sama view sini Kanchanpur 60 constituency ni ungye chung YTF rau chung joto lugo projano kauseng sumo numbak ya tini chung press meet makle piharo tek maming ke knayo sini Kanchanpuro ngosiram ground no aro sini bubagra phaye chung joto warriors rong nisa kawa ke tin lugo projaro ni bok panro bung phainai yo arimi joto lugo projano phaye aro ongso grong ke phaye bini kok marano nape ma kok makarano nape ma hiya joto lugo projano kabo pijo bosuno chini Kanchanpur YTF ni unge joto no siring ma kaksang tini chongro Kanchanpur 60 Assembly Constituency ni ungye ro Kanchanpur ni YTF ra ungye chong joto no tini chong ka short message saklam kuma se khnai 7 tarik February yo chini Gochirampara playground no ke ha mass gathering aro mass gathering o chini Tipramo thani Supremo Maharaj Pradyut Kishore Manikya Bahadur mungpho phainai ke bin loge otre chini bangma hogra kam delegates ro phono phainai aro naujo to Kanchanpur Assembly Constituency ni mthiyo je tungnai chini projaro no kabo phio naujo to jangjang jangsu subrui ton man ro ni jotto chini bro ro no phaiye ro bo program phaiye bo bagrani speech ro no phaiye na phe nai hiye jotto no kabo jau abai